أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال. Dikarang oleh beliau, dan beliau sekarang ini juga lagi menuntut ilmu di Lombok S2 sah? Magister kita insyaallah. Dan beliau juga sebelum ke sini beliau adalah seorang imam di sebuah masjid di Gaza. Nama masjidnya Masjid Al-Ikhlas, sama dengan di sini ya. Hal masjid allazi kunta ta'muru fi Gaza sawa ismuhu hada masjid Al-Ikhlas kadzalik. Masyaallah. Baik, untuk menghargai waktu, kita akan persilakan kepada Syekh untuk membawakan materi beliau. Fa nutihul fusali Syekh li ilqa'i kalimatihi, faddal mashkuran ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alladhi anzala al-Qur'an al-'azim wa ja'ala tilawatahu bi khushu'in tuhillu dam'al khashi'in. وأنزل فيه من الوعيد ما يهز به أركان الظالمين، وأخبر فيه من الوعيد ما يهز به أركان الظالمين. ثم الصلاة والسلام على إمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. يا رب عفوك لا تأخذ بزلتنا، وارحم يا رب ذنبا قد جنيناه. كم نطلب الله في ضر يحل بنا، فلما تولت بلايانا نسيناه. ونركب الجو في سعة وفي أمن، فما سقطنا لأن الحافظ الله. كن كالصحابة في زهد وفي ورع، هم القوم ما لهم في الناس أشباه. عباد ليل إذا جن الظلام بهم، كم عابد دمعه في الخد أجراه. وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم،
هبوا إلى الموت يستجدون رؤياه يا رب فابعث لنا من مثلهم نفرا يعيدون لنا مجدا قد أضعناه اللهم آمين. وبعد أيها الإخوة الكرام، حقيقة أنا شخصيا أتشرف كثيرا بلقائي بإخواني من إندونيسيا الطيبة المباركة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أمنكم وإيمانكم، وأن يجعلنا إن شاء الله تعالى من الفالحين في الدنيا وفي الآخرة اللهم آمين. Jadi setelah beliau memuji dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sempat mengungkapkan beberapa bait syair, ya. Bait syairnya saya tidak hafal, Pak, ya. Tapi kalau saya simpulkan, bait syairnya itu berkaitan dengan masalah wara' dan zuhud. Intinya bahwasanya terkadang seorang hamba itu lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, nanti terkena musibah baru mau kembali mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat-nikmat kepada kita, tapi kita kadang lupa bersyukur kepadanya. Namun memang ada sebagian orang yang senantiasa menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dia senantiasa berupaya untuk memenuhi kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga di malam harinya kadang dia habis untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di siang hari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia pun akan ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang hamba senantiasa berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi kita, dalam setiap keadaan kita, baik kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Jangan pernah menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan bahwasanya beliau sangat senang bisa bertemu dengan saudara-saudara di tempat ini, dan beliau sangat berterima kasih dan mendoakan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bergembira di dunia dan di akhirat insyaallah. أيها الإخوة الكرام، وأنا في الطريق إلى هذا المسجد الطيب المبارك، مسجد الإخلاص، صح. أخبرني الإخوة أن موضوع المحاضرة عن النجاح في الدنيا وفي الآخرة، ففكرت قليلا فوجدت أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر هذا في القرآن الكريم، بل هذا الموضوع المهم خصص له سورة كاملة في القرآن نعم، وتتحدث عن نجاح في الدنيا وفي الآخرة. Ya. Jadi beliau sebelum datang ke sini ada sebagian teman-teman yang memberitahukan kepada beliau bahwasanya mungkin baiknya ya, materinya mungkin atau apanya. Ya, jadi ada sebagian teman-teman yang beritahukan bahwasanya tema pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tema yang berkaitan dengan kesuksesan dunia dan di akhirat. Maka beliau pun sempat berpikir sejenak tentang tema tersebut, dan beliau mengingat sebuah surah dalam Al-Quran, dan beliau mengatakan bahwasanya surah ini adalah satu surah yang sempurna untuk memberikan kepada kita motivasi, petunjuk, bimbingan bagaimana seorang muslim bisa sukses dunia dan akhirat. هل ممكن أحد يعرف هذه السورة؟ Ada yang tahu tentang surah ini, bisa menyebutkannya? كلكم تحفظونها. Dan kalian semua sudah menghafalkannya. قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر. ما معنى في خسر؟ في خسارة، أي في عدم نجاح. العكس، لو نريد العكس، أي أن الإنسان إذا اتبع ما سيلي الآية هذه إن الإنسان لفي خسر، أي أنه إذا يريد النجاح في الدنيا وفي الآخرة هناك استثناء. الإنسان في خسارة دائمة إلا من الذي سوف ينجح في الدنيا وفي الآخرة؟ والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. واحد، يعني أن يكون مؤمن
وعملوا الصالحات. ما معنى عمل الصالحات؟ أي لا يذنب. معنى لو عكسنا عمل الصالحات يخرج من الدنيا وذنوبه قليلة، أو قد تاب من جل ذنوبه، هذا معه ومع نفسه ومع الله. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات كيف حاله مع الناس؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هكذا ينجح الإنسان. كيف علاقته مع الله؟ تكون بإيمان ودوما بعمل صالح يزيد حسناته وأعماله الصالحة ويقلل من سيئاته، ومع الناس يكون برحمة وبالصبر. هكذا. Surah ini adalah surah yang kita sudah hafal semua, yaitu surah Al-Asr. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr." Sesungguhnya manusia betul-betul benar-benar berada dalam kerugian. Siapakah yang merugi di sini? Yang merugi itu adalah orang-orang yang tidak menjadikan perkara-perkara yang disebutkan setelahnya sebagai karakter dalam kehidupannya. Kenapa? Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan secara umum bahwasanya semua manusia itu berada dalam kerugian, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada pengecualian. Nah, siapa yang tidak mau merugi, maka dialah yang harus memiliki pengecualian itu. Dan Allah menyebutkan 4 karakter. Ya. Yang pertama adalah illal ladzina, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, orang yang beriman. Yang kedua adalah wa amilus shalihat, orang yang mengamalkan amal soleh. Ya. Siapakah orang yang beramal soleh ini? Adalah orang yang meninggalkan perbuatan dosa, atau dia adalah orang-orang yang telah bertaubat dari dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ini adalah sifat yang harus dimiliki oleh seorang hamba dalam hubungannya secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Beriman, beramal soleh. Kemudian yang ketiga ada disebut dengan watawasaw bil haqq, saling menasihati dalam hal kebenaran, watawasaw bis sabar, dan saling menasihati dalam hal kesabaran. Dua karakter ini adalah dua karakter yang berhubungan dengan bagaimana seorang muslim menjaga hubungan horizontal antara dirinya dengan sesama manusia. Jadi dia baik hubungannya kepada Allah, baik hubungannya kepada sesama manusia. Inilah orang yang merugi. عندما قرأ الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه هذه السورة العظيمة فكر قليلا، قال أن الإنسان في خسر، أي أنه إذا لم يكن في خسر يجب أن يكون في سعادة. وعندما شرح العمل الصالح قال أوجب الأعمال الصالحة التي تجلب النجاح، وقبل النجاح السعادة، حيث قال لم يبق من لذاذات الدنيا شيء إلا 3، وذكر منها مصاحبة الأخيار والاستغفار في وقت الأسحار يعني قيام الليل، وذكر الثالثة. الشاهد ذكر الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه إذا أراد الإنسان أن ينجح، وهذا هو المعيار، إذا كان الإنسان مداوما على صلاة الليل، صلاة التهجد، فهذا مؤشر كبير أنه إن شاء الله تعالى سوف يكون من الناجحين في الدنيا وفي الآخرة، غير السعادة التي سوف يحصلها. فإن كان الإنسان من المداومين على صلاة التهجد فهذه بشرى له من الله سبحانه وتعالى أنه سوف ينجح في اختبار الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. واليوم إن شاء الله في هذه الدقائق نعرج قليلا عن أحوال الصحابة، كيف كانت أحوالهم مع صلاة الليل حتى ترق قلوبنا ونضرع إلى الله سبحانه وتعالى. Imam Asy-Syafi'i ketika memberikan komentar tentang surah ini, beliau mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, maka beliau mengatakan bahwasanya berarti orang yang tidak merugi sudah pasti berada dalam keselamatan, keberuntungan. Lalu beliau menyebutkan bahwasanya
Di antara ciri-ciri orang itu juga selain disebutkan dalam ayat ini, beliau mengatakan ada yang memiliki 3 karakter. Ya, di antaranya beliau sebutkan yang pertama bahwasanya mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga pertemanannya dengan orang-orang yang baik, musahabatul akhyar. Ya, dia memilih teman yang terbaik dalam kehidupannya. Teman inilah yang akan menjadi penuntun bagi dirinya dalam kebaikan. Yang kedua juga adalah memperbanyak beristighfar di waktu sahur. Ya, beristighfar. Ini tentunya ini adalah orang-orang yang banyak melakukan salat di waktu malam. Ya, salat di waktu malam. Dan salat malam ini merupakan salah satu sebab seorang hamba itu memiliki hati yang lembut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tentunya kita sebagai seorang hamba ingin memiliki hati yang lembut, yang selalu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh kami menyebutkan beberapa riwayat atau peristiwa yang bisa kita ambil dari beberapa contoh dari kalangan para sahabat dan yang lainnya, bagaimana mereka melaksanakan salat tahajud, salat malam. في الحديث الحسن لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتصف الليل كان يتجول على بيوت الصحابة. كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في منتصف الليل، كان يقول، ماذا يقول عندما يتجول في سكك وطرقات المدينة؟ قال كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: جاءت الرادفة تتبعها الرادفة، أين العابدون أين القائمون أين المجتهدون؟ ثم يقول في نهاية الحديث: الشتاء ربيع المؤمن يطول ليله للقيام ويقصر نهاره للصيام. يقول هذه الأحاديث ثم يكرر. وفي الصباح يرى الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيمر على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فيقول له: يا أبا بكر، لقد استمعت لقراءتك البارحة، استمعت وأنت تقرأ القرآن الكريم في صلاة التهجد، يا أبا بكر لقد استمعت لقراءتك البارحة فإن صوتك قد خفض، صوتك خافض منخفض جدا، أعلو قليلا يا أبا بكر، ارفع صوتك قليلا يا أبا بكر. فيقول له أبو بكر رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، أسمعت من ناجيت، ربي سبحانه وتعالى يسمعني ويسمع مناجاتي ويسمع قراءتي، فهذا يكفي. أكمل. ثم يمر على عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيقول له: يا عمر، لقد استمعت لقراءتك البارحة فإن صوتك قد علا وارتفع، اخفض قليلا يا عمر. فيقول له: يا رسول الله، أطرد الشيطان حينما أقرأ بصوت عالي، أوقظ الوسنان النعسان النائم عندما يسمع قراءتي يستيقظ، وأطرد الشيطان، الشيطان يفر ويهرب. Beliau menyebutkan satu riwayat ini disebutkan hadisnya Hasan li ghairihi. Maksudnya hadis ini sekalipun riwayatannya tapi dia bisa menjadi kuat, menjadi hadis yang hasan ketika ada penguat riwayat yang lain. Beliau mengatakan bahwasanya di antara kebiasaan Rasulullah SAW ketika pertengahan malam beliau biasa terbangun dan berkeliling, ya, di Madinah. Tentunya beliau berkeliling di sini untuk melihat daripada para sahabat di waktu malam, ya. Dan ketika itu, apalagi ketika musim dingin, ya, musim dingin ini biasanya lebih panjang malamnya daripada siangnya. Maka ketika itu Rasulullah SAW berjalan
di samping-samping rumah para sahabat, beliau kadang berucap, memperdengarkan suaranya kepada para sahabat dan mengatakan, wahai para penghuni malam, sesungguhnya telah datang kepada kalian waktu-waktu yang bisa kalian pergunakan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya telah dekat kepada kalian hari kiamat itu, dan hati telah bergetar untuk menghadapinya. Dan sesungguhnya telah datang kepada kalian musim-musim dingin yang malamnya panjang-panjang untuk kalian pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya pun kalian bisa pakai untuk berpuasa, karena siangnya termasuk siang yang singkat. Dan keesokan harinya Rasulullah SAW bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, wahai Abu Bakar, tadi malam saya telah mendengarkan engkau bangun untuk melaksanakan salat tahajud. Hanya saja suaramu ketika itu sangat pelan, tidak kedengaran. Maka angkatlah suaramu ketika engkau melaksanakan salat tahajud. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya membaca Al-Quran dalam salat saya karena saya hanya ingin memperdengarkan suara saya kepada siapa saya bermunajat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah bagi saya Allah yang mendengarkan suara saya. Begitu juga Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia memiliki suara yang berkebalikan dengan Abu Bakar As-Siddiq, di mana Rasulullah mendapatkan bahwasanya Umar ketika bangun salat tahajud maka beliau meninggikan suaranya, bacaannya keras. Maka Rasulullah mengatakan, wahai Umar, sesungguhnya suaramu sangat keras ketika bangun salat tahajud, maka pelankanlah sedikit suaramu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ketika mengeraskan bacaan Al-Quran saya ketika melaksanakan salat malam, maka saya ingin membangunkan orang-orang yang masih tertidur, memberikan semangat kepada orang-orang yang masih ngantuk, dan dengan suara saya bisa mengusir dengannya syaitan, karena syaitan itu akan lari dari bacaan Al-Quran. قوي عمر رضي الله تعالى. ويمر على عبد الله بن قيس أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه فيغير كلامه النبي فيقول له يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، لو رأيتني وأنا أنظر إليك وأستمع وأنا في شغف، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فيقول له أبو موسى الأشعري يا رسول الله لو أعلم أنك تستمع إلى قراءتي، لو أنا أعرف أنك تستمع إلى قراءتي لحبرته لك تحبيرا، لجملته وحسنته أكثر فأكثر. انظروا أيها الإخوة الكرام، بيوت الصحابة عامرة بالعباد وقيام الليل وقوام الليل. ويمر، انظر يا شباب، كلكم شباب، يمر على عجوز احدود كما جاء في الرواية، احدودب ظهرها وشاب شعرها وتكسرت أسنانها ولا تكاد أن تحملها قدماها، يمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقرأ في قيام الليل بصوت خافض بصوت حنون. ماذا تقرأ؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ والنبي صلى الله عليه وسلم هي تكرر ويقترب من بيتها، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، وهي تكرر، ويجلس النبي صلى الله عليه وسلم على باب بيتها ويبكي. هي تقول هل أتاك حديث الغاشية؟ فيقول النبي نعم أتاني، نعم أتاني. وجوه يومئذ خاشعة، فيزداد النبي صلى الله عليه وسلم في البكاء، لأن يوم القيامة يوم رهيب. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ينامون قليلا
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. نحن لا نعرف أجر قيام الليل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. لماذا؟ لأنهم أخفوا قيامهم، أخفوا خشوعهم، أخفوا بكاءهم في الليل، فأخفى الله لهم الجزاء يوم القيامة فقال جزاء بما كانوا يعملون. Di kesempatan juga Rasulullah SAW pernah bertemu dengan sahabat yang bernama Abdullah bin Qais, yang kadang kita dengarkan Abu Musa al-Ash'ari. Namanya Abdullah bin Qais. Sallallahu alaihi wasallam melewati di malam hari, lalu esok harinya beliau ketemu. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, wahai Abu Musa, saya telah mendengarkan bacaanmu di malam hari ketika melaksanakan salat tahajud. Sungguhnya bacaanmu adalah bacaan yang sangat baik, sangat indah, dan engkau telah diberikan salah satu seruling dari keluarga Nabi Daud alaihissalam. Maksudnya adalah suaranya yang bagus, karena memang Nabi Daud dahulu itu suaranya sangat bagus, sampai dikatakan bahwasanya ketika beliau membaca Taurat itu, ya para buruh akan tenang mendengarkan bacaannya. Ya. Maka Abu Musa al-Ash'ari mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, seandainya saya mengetahui bahwasanya engkau mendengarkan bacaan saya tadi malam, maka saya akan lebih memperindah lagi bacaan saya, wahai Rasulullah. Ini Abu Musa al-Ash'ari. Ya. Kemudian Rasulullah juga pernah melewati seorang sahabat yang sudah sangat tua, di mana punggungnya sudah bungkuk, kepalanya sudah beruban, giginya sudah pecah-pecah, bahkan kedua kakinya hampir-hampir saja tidak bisa menopang badannya. Dan Rasulullah SAW mendengarkan bacaannya dengan begitu khusyuknya. Ketika malam itu, orang yang sudah tua ini membaca surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka hadithul Ghasyiyah. Apakah telah datang kepada kalian kabar tentang hari kiamat yang menakutkan? Takut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri yang mendengarkan ayat ini, yang bahkan ayat ini pun merupakan ayat yang pernah diturunkan kepada Rasulullah SAW. Tapi ketika beliau mendengarkan dari seorang sahabat yang membacakan ayat ini, maka Rasulullah mendekat ke pintu orang tersebut, lalu memperhatikan kembali, karena orang itu mengulang-ulang ayat tersebut. Lalu ketika dia mengulang kembali ayat tersebut, hal ataka hadisul Ghasyiyah, Rasulullah mengatakan, na'am, ya, saya sudah mendengarkan tentang hari kiamat itu. Wujuhu yawma idzin khasyiah, wajah-wajah pada hari itu adalah wajah-wajah yang ketakutan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah semakin mendekat dan semakin menangis di hadapan pintu orang tersebut. Ini Rasulullah SAW. Bahkan sampai orang itu pindah membaca di surah As-Sajdah. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, karena mereka menyeru kepada Tuhan mereka khaufan wa tama'ah, dengan rasa takut dan penuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di antara mereka atau di antara harta mereka, mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka setiap jiwa
tidak mengetahui apa yang telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan sesuatu yang tersembunyi bagi orang-orang yang telah bangun di waktu malamnya untuk melaksanakan salat tahajud bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya Allah menyembunyikan balasan bagi mereka? Karena orang yang bangun salat tahajud bermunajat kepada Allah di malam hari, mereka juga telah menyembunyikan amalannya di hadapan manusia. Mereka telah menyembunyikan kekhusyuannya, tangisannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal dengan perbuatan. Maka Allah mengatakan jazaa'an bima ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Mereka menyembunyikan amalannya, maka Allah juga telah menyembunyikan apa yang dipersiapkan, dan apa yang disembunyikan oleh Allah jauh lebih baik daripada apa yang diketahui oleh manusia. كرام قصيرة جدا لابد كما أحسن أن نفعل كما أحسن الشاعر رحمة الله تعالى عليه قم في الدجى واتل الكتاب ولا تنم قم في الليل رتل القرآن الكريم ولا تنم إلا قليلا قم في الدجى واتل الكتاب ولا تنم إلا كنومة حائر والهاني فلربما تأتي المنية بغتة ربما تموت فجأة فلربما تأتي المنية بغتة فتساق من فرش إلى الأكفان يا حبذا عينان في غسق الدجى ما أجمل العينان التي تبكي يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان يا سلام أن يقوم الإنسان في وسط الليل وسط أهله أو زوجته أو أولاده أو حتى إن كان لوحده يذهب يتوضأ ثم يقوم ولا أحد يسمع به فقط ربنا سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى حاجته بعد صلاته. والله صدق الإمام الشافعي فقال هي لذة لو عرفها الناس والله ما تركوها. تحتاج إلى مجاهدة، تحتاج إلى تعب. الكلام سهل، لكن إذا وفقك الله للاستمرار على هذه العبادة المباركة فوالله سوف تشعر بلذة عجيبة مستحيل أن تتركها إذا ذقتها بحق. Dia mengatakan bahwasanya adalah kehidupan yang sangat memberikan kepada kita dengan kesempatan yang juga singkat di permukaan bumi ini, maka mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya beribadah Allah Subhanahu wa taala. Beliau menyebutkan sebuah ungkapan syair ya, berkaitan dengan mujahadah, kesungguhan untuk bangun salat tahajud. Inti daripada syair tersebut, beliau mengatakan, wahai sekalian para hamba Allah Subhanahu wa taala, bangunlah untuk melaksanakan malam di tengah malam. Karena sesungguhnya itu adalah waktu-waktu yang terindah untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah indahnya seorang hamba ketika dia bangun di waktu malam dalam kesendiriannya. Dia meninggalkan keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Dia bangun sendiri, menyempurnakan wudunya, menghadapkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bermunajat kepada Allah dan bercurahkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang salat malam merupakan sesuatu yang berat. Salat tahajud butuh mujahadah, butuh kesungguhan dari diri seorang hamba. Tapi kata Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan siapa yang merasakan nikmatnya salat tahajud itu
nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi sesuatu yang paling indah dan paling disukai dalam hidupnya, dan mustahil bagi dirinya untuk meninggalkan salat tahajud tersebut. Tapi sekali lagi, untuk sampai ke sana, merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, butuh kesungguhan dari kita sehingga kita bisa betul-betul merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. أيها الإخوة الكرام، حتى لا أطيل عليكم، لو نريد أن نتحدث عن قيام الليل ونعطيها حقه والله لن ننتهي، خاصة إذا سردنا قصص الصحابة وأحوال التابعين والسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، فهذا كثير، لكن أعطي 3 أمثلة وأختم إن شاء الله. المثال الأول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رقم 1 في الصحابة في السنة، في اتباع السنة، أسد السنة، كان يقوم الليل كله يصلي، وعندما يشعر باقتراب السحر كان يقول لنافع مولاه: يا نافع أسحرنا؟ أي دخل وقت السحر، أدخل وقت السحر؟ فيقول لا، ثم يرجع فيصلي حتى يشعر بأن وقت السحر قد اقترب. يا نافع أسحرنا؟ فيقول نعم. ثم ماذا يفعل؟ ثم يقول في هذا الوقت: أستغفر الله أستغفر الله، يستغفر. وبالأسحار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يقول أستغفر الله في هذا الوقت، وقت السحر الذي ينزل الله سبحانه وتعالى فيه من السماوات العلى إلى السماء الدنيا. ماذا يقول؟ هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، أين العابدون أين المجتهدون، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أحد التابعين كان في وقت السحر يقول: أنا كل يوم أهله وزوجته ظنوا أنه مجنون، حتى وصل الخبر إلى كل جيرانه: لماذا أنت كل يوم، لا مشكلة، لماذا أنت كل يوم تقول أنا تكرر ذلك، أمجنون أنت؟ فقال: لا، ألم تسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي الحديث القدسي الذي يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى: هل من تائب فأتوب عليه؟ فيقول: أنا يا رب، أنا التائب فتب علي. هل من مستغفر فأغفر له؟ فيقول: أنا يا رب المستغفر. هل من صاحب حاجة؟ فيقول: أنا صاحب الحاجة. أقول مثال آخر ثم بعد ذلك أختم. Kalau kita melakukan riwayat tentang salat tahajud ini dari para sahabat dan kalangan tabi'in sangat banyak sekali. Dan beliau menyebutkan di sini salah seorang sahabat juga adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau ini pernah melaksanakan salat tahajud semalam suntuk. Ya. Ketika beliau melaksanakan salat, kemudian beliau merasa bahwasanya waktu sahur sudah dekat, maka beliau menghentikan salatnya dan bertanya kepada Nafi'. Nafi' ini adalah pembantu beliau. Maka dia mengatakan: wahai Nafi', apakah sudah dekat waktu sahur? Kalau Nafi' mengatakan belum, maka beliau kembali berdiri melaksanakan salat sampai menurut perkiraannya sudah masuk waktu sahur. Lalu bertanya lagi kepada Nafi', apakah sudah masuk waktu sahur? Kalau Nafi' sudah mengatakan sudah masuk waktu sahur, maka beliau berhenti untuk melaksanakan salat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mudaththir. Bukan, surah Az-Zariyat. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sangat sedikit tidurnya di malam hari. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu adalah waktu yang mustajab, di mana Allah Subhanahu wa taala turun
ke langit dunia. Dalam sebuah hadis qudsi disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika tersisa sepertiga malam akhir dari satu malam, maka Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia dan mengatakan kepada hamba-hambanya, adakah di antara hamba-hambaku yang mau bertobat, beristighfar kepadaku, maka saya akan mengampuninya. Adakah di antara hamba-hambaku yang memiliki hajat kepada saya dan minta kepada saya, maka saya akan memenuhi hajat-hajatnya. Ya. Adakah di antara hambaku yang meminta, berdoa kepada saya, maka saya akan memenuhi, mengijabah doanya kepada saya. Ketika ada sebagian tabi'in mendengarkan hadis qudsi ini, itu dia selalu mengatakan ana. Saya. Ketika tetangganya mengira bahwasanya dia adalah orang yang gila, karena hampir tiap hari di kedengaran mengatakan ana, saya. Ditanya dia, kenapa engkau seperti itu? Tiap hari kedengaran mengucapkan ana, saya. Maka dia mengatakan, tidakkah engkau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis qudsi yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah di malam ini yang bangun untuk melaksanakan salat tahajud, dia minta ampun kepada saya, maka saya akan mengampuninya. Dia berdoa kepada saya, maka saya akan mengijabahnya. Dia minta hajatnya kepada saya, maka saya akan berikan hajatnya kepadanya. Maka saya mengatakan, saya ya Allah. Inilah yang merupakan suatu hal yang perlu kita hidupkan dalam hati kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. أيها الأخوة الكرام، أخيرا حتى لا أطيل عليكم، لابد أن يكون لنا في كل ليلة على الأقل ركعتين، كما كان أبو موسى الخولاني رحمة الله تعالى عليه، ومن كبار التابعين، من كبار العباد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الرجل انظر كيف كان يجاهد نفسه، كان يقوم الليل كله، فإذا تعبت قدماه ماذا كان يفعل؟ يأتي بالصوت، تعرفون الصوت الذي يضرب به، يأتي بالصوت ويضرب قدماه ثم يقول يا أيتها النفس الأمارة بالسوء قومي فصلي. لماذا تتعبين؟ قومي فصلي فوالله لنزاحمن الصحابة على أبواب الجنان، نريد أن نسابق الصحابة. انظروا همته العجيب. فوالله لنزاحمن الصحابة على أبواب الجنان. لماذا؟ ليعلموا أنهم خلفوا من بعدهم رجالا. الصحابة ماذا خلفوا لنا؟ خلفوا رجالا، ليس جيل الآن مثلا، يعني لا أريد أن أتحدث، لكن أيها الإخوة الكرام، لابد الرجل في هذا الزمن، ليس كل ذكر رجل، تمام؟ ليس كل ذكر رجل. الرجل الحقيقي هو الذي يجاهد نفسه بين يدي ربه سبحانه وتعالى. وأقول لكم تحرير فلسطين لن يتم ولن ننجح أبدا بتحرير فلسطين إلا أن يكون الشرط من هذه الشروط قيام الليل. كيف عرفنا ذلك؟ أنا على السريع حينما قال ربنا سبحانه وتعالى بعد أن ذكر في القرآن الكريم أن فلسطين سوف تحتل من قبل بني إسرائيل، وقضينا في الكتاب لا تفسدن في الأرض، ثم جاء الحل فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا. عباد الله، لو فتشنا في القرآن من هم عباد الله، فقط آية واحدة تتحدث عن ذلك في سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض، ثم بعد ذلك يذكر صفات هؤلاء العباد، منهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. نعم، ماذا يبيتون لربهم سجدا وقياما؟ أن يقومون الليل لله سبحانه وتعالى. فلهذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهله ومن أهل قيامه، وألا يحرمنا مناجاته، اللهم آمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan terakhir beliau menyebutkan seorang ulama, Imam Khawlani, ya.
Beliau mengatakan bahwasanya beliau ini juga seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Beliau ketika melaksanakan salat tahajud, salat malam, dan panjang salat malamnya sehingga kedua kakinya itu kram-kram ya. Maka beliau mengambil cambuk dan memukul kakinya dan mengatakan, wahai jiwa yang memerintahkan kepada keburukan, bangkitlah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kata beliau mengatakan bahwasanya sumber kemenangan itu adalah ketika kaum muslimin rajin melaksanakan salat tahajud. Bahkan tempat asal beliau, Palestina pun itu bisa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada kaum laki-laki, para rijal, karena beda antara dalam masalah beda antara rijal dengan zukur ya, laki-laki dengan apa namanya ya, ada laki-laki, ada yang sekedar ya laki-laki dari jenis kelamin saja ya, apa bahasa kita mengusahakannya itu ya, karena orang mengatakan kalau laki-laki maju gitu ya. Nah itu jadi istilah beliau gitu. Orang laki-laki dalam agama kita adalah orang yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Palestina pun kata beliau itu hanya bisa dilakukan ketika ada di antara umat Islam ini yang bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepadanya, meminta kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa dipastikan sebagaimana dalam surah Al-Isra yang sering kita baca. Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya orang Yahudi pasti menguasai kembali Palestina, berbuat kerusakan, maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini pun mengatakan bahwasanya kami akan mengutus hamba-hamba kami yang akan mengalahkan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membuka satu Al-Qur'an, yang dimaksud dengan hamba-hambanya di sini itu disebutkan juga dalam surah Al-Furqan, di akhir surah Al-Furqan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat ibadur rahman, sifat yang disebutkan oleh Allah adalah alladzina yabituna sujada wa qiyama. Rahman itu adalah orang-orang yang telah melewatkan malam-malamnya dengan banyak sujud, malah jadi rijal hari ini yang akan mengambil bebaskan tanah Al-Aqsa. Kepada kita ada manfaatnya, dan kita mengucapkan terima kasih kepada Syekh, jazakumullahu khairan ala hadhihi al-fawaid wal munasah insyaallah. Nah, jazakallahu khairan Syekh. Sekarang demikian, karena sudah masuk waktu Isya, mungkin tidak sempat tanya jawab ya. Ya, karena sudah masuk waktu, kita tutup sampai di sini saja, dan kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.